Ko te wharekai e nā o te liseo vene mwhutuna e ko tō mamata mai ki ai, te mikai ho ata aia. Toko te au torungo furu whanau ako e tau pau maori ai i a nātou ako o te lise, ki a nātou ako nofo o vene mo whutuna e to tongi tana tau kai e te terituale, pea mo te toko hongu furu mātahi u whanau ako mai te potu sau te UST o venei. Nātou aia e mole mao hona tau te miririu ki o nātou api uhi pē ko te mamao. Pea kia nātou e whakaamu ke kai ho ata i te rise, e whera pēta na tau tō tikite i te pūre te wharekai, pea ko te tongi o tau kai e whāngea o warunga furumani ma whala. Tō e whaia kia nātou kau whai ako, e tō e lawa i e tana tau kai ho ata i te wharekai, mo kākua whakangafua mai e te pūre o te whare ako. Toko waru i e te kau ngāwe o te wharekai, o lawa lelei i e te whakahoko o te ngāwe ani, ko te tohi ngāwe ane whakamooni whakatatau e nātou taki o te terituale.